ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯅꯤ DS Enterprises ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡ 15ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ hanbo ina yam phajaba stall ama leire yam phajai stall je muda si ham de mingle phangwa ai ming taro mam pare ngan ba puri pokti stall se ai se lasri pan ga aquarium ga mai life park sam boy ni ayo na bane se aquarium club set tu hai kana 5000 mya la nga se nga si kai lam dagi no yam phajaba jaba nga makhan yam yauri nga se koi mapalam dadi kolkata dadi pujarak bane kai lam dagi sabi ru kono si kano jaba ball se kolkata da saba ball ne mane si jo nga ha pa si ai atokpa decoration adum ha pa so adum yaw jai around 400 piba 800 piba 250 piba magi size madumina chale o si kya pi sinda PR the 1000 winter festival je loi gi taragadi karagamba khuna pami hai taragadi karai de phangare po sai jingja magi yumda uripok pachai maneng cosmo dental leibada adum la ka phang
Winter Festival की stall ama oina hangdok liba museum asigi koi panai biri ba ibum gamtang wari sana jage ham da mingle phangam aigi ming Rosni Kanta Takelsa aduga koi gi DS Enterprise ke samthong gi oina koi gi publicity insa zoina leijabani nganu da makhong mari pan ba nganu akoi manipur da phangi basi mayam nu uri basi makhong ani khaktang ni akoi na pali basi adu basi dadi akoi makhong mari ni pali basi masi ni aduga loina na koi ai nakal da amuk leiri maga koi hameng da makhong ni pan ba adagi samudra da phangba koi gi meril makhal sing adugi sak macha koi gi makhal mayam ama masi ga hair museum asida loinamak leire adagi sanda makok ani panba adagi octopus nasingba adumba mayam ama koi gi starfish adagi frying fish haibadi koi ga paiba nga makhal mathel gi oiba koi gi entertainment program sing koi gi midday star gi thoram thang ta gi adagi any koi culture gi oiba poching mayam hapchin jara kalda hena mapung phaba iramdam sigi oiba lining laisul kaya de yokat chanaba adum laba hena mapung phaba festival amo henna ba iduna akoi organizing committee gi mai kai degi paudam jari nuai jare stall asigi maram ta tanatna akoi gi DS Enterprises na kari margam gi damak ta silibano haiba mayam adu koi mayam mangda thambi kre nam nuai jai marik tumba wafam kaya thambi bagi damak DS Enterprises na silibat koi Winter Festival asi lamdam asida leiriba thabak phangraba naha singi damakta masagi sentong lambi leinanaba masana masab morom dom lepangam na bagi damakta pangthokmani haina paudam amasu thambiri masigi damakta jo koi DS Enterprises ku yam thagat pa paudam kari Festival jigi stall ama oina asda quick photo studio na stall ama leiri basi kamai to puna habdo koi owner ga changa gam tang wari sana jaba gi khudong jaba to log jage koi owner gam tang ming ba owner ming le ai RK Roshan kai lam dagi ai je kurai dagi je kano quick studio kai kai no je akwai to je photo je khulak ta ka paga khulak ta sa ma ga pi ba plus amu photo frame sing sisu ye matam yam chang de bi da minute manga tarai menu sida frame de laga customer sing sida khulak ta pi ba adu ida bakte ne to je kaya lupa aha kya logi lawa first shot ko na logi je ek ka paga ek sa ma de pa ke te ne ko yam na course yam na chaw po na ti yam big po ne frame ji kya pi na frame de size ki makha po le koi mela lo ka na studio je kai lage ko di online na nei bane Facebook kumba ama ma da gi studio on ma ti hang je ti hang na ba plan ni taw ri du ga studio na hang ba ji ju ko na pam da ba khar lei ba online da amagi mateng pang du na sine na pam ja ba gi da ma studio hang da online lei jo Hazik ai ge tungda leiriba merry go round asi DS Enterprises ki ibung ipa jingna semjabani atopa milam gi mechanic lakna sembarate yamna phasai mase khoi gi ning tham kumai gi saruka moina pangthok liba khoi gi merry go round asi hazik paikha loiduna leiba angang singna laklaga sanabada yamna kudung sarga daba mafamni ahambada honor gi lephang mingam ta ai sama athokpam ongbi jalde kai samthong maning nokjam le kai degi sinse koi mitai gi ko culture ge koi gi hitika bung badugum bagi mitai gi des nga tane wasel sinse karai dagi sharak kono habadi si pot sei sing je material sing je karai dagi mitai singe pazade na malawe ko do jum de sa sa jama tan hantak si de thoi jana hamba ne ba sangai de so hantak hamba thoi ba ide da kanu min mangane su jangre ko do pot sei si pro kamai to no mai taw hai tar ko
ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯕ ꯆꯥꯎꯏ ꯌꯧꯕ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯉꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯉꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯁꯟꯗꯦ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯦ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤꯅ ꯀꯌꯥꯐꯥꯎ ꯔꯦꯟꯖꯇꯅꯣ ꯌꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕꯗꯅ ꯀꯌꯥꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯖꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯨꯗꯥ ꯅꯨꯡꯗꯥꯁꯦ ꯕꯖꯥꯔꯗꯁꯨ 80 ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 80 ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯦꯗꯤ ꯕꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯣꯐ ꯇꯣꯏꯁ ꯌꯣꯟꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯅꯔꯒ ꯑꯝꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯣꯅꯔ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝꯗ Ellen. Ahumrak ngawam kadi. ꯃꯤꯡ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ Ellen. ꯑꯦꯂꯦꯟ ꯑꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯣ Kolkata dagi. ꯑꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯣꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯗꯣ Ay isagi. ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕꯗꯩꯅ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥ Lising mariga sangwa dai hore. ꯑꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯆꯥꯁꯤꯗꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥꯔꯣ Nade masase makan makan ne. ꯃꯆꯥ ꯃꯃꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ Mamansi lising mariga changwa adagi masasina chani yankai. Adagi yankai yuju yori. ꯀꯌꯥ Al chawm yankai. ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤꯅꯣ Asi ahum chawwa. ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯣꯜꯂꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ Melara dum to dukandi hujikki oirandi leijadre. Si huijina ahumga chawwa ngoli si. Mari yaraga. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ Hujikti yam sitpa oide. ꯊꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯗꯤ ꯁꯤꯠꯀꯦ Nongda mangamuk sitle. ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯠꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ Pula punjalra. ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯂꯣ Ai so na tare homes. ꯑꯣ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯁꯣꯝꯅ Somna sanapok ngata o. ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯟꯅ
size dum khaidue tunga achauba maman se chahum tagi lere tagi cham yang khai bi lere mai size tugi matungina dum pote dum sipi bra kamai tawe o se ngasi na khara di sil hai tar na ngai di hauda ngai ba gi ra hande mi se yam kan sang da ba ado ngasi di adu adumai di khalle he na cha ka da ba male kano som Delhi rong gi Ludhiana som gi port ngata ne koina sangai festival gi oina se laga koina yuan ba so na kan gi koi sai 100 pok wholesale ne song gi port sina wholesale ngakte ne bathai je ado si karai de no dukan na koina mela si luire hai tar ga di luwang enterprises se karai pauna bazar da phangi ba oh kalai chanura kan sirisa khoi haji phauda no me mangani suru pangthore ji ko ado tha ma sumna pangthok ka dabje tha ma sumna dum ngakwi sen bi ga dori ba adum tau je na ngak che yen khalle haji phauda khoi no me mangani sugre no me mangani da thoning da ba thok thoki ba lai bra kari kari pa adu haji makti laitri ma hena haji lobiri ba kano daita je kari kari yengchin ba gina sida cha singji asoi ngam yaulak kadra na taga kai gumba ko na tholak kadra na kai buk chena jabani mathang da koina sangjare best si women is initiative for sangai conservation supported by Manipur Forest Department and Wildlife Institute of India ni asigi sto si da kari kari phangi ba ke do koi owner kam tang unar ga wari sana sake ham da owner gi mingale phangol ai gi ming Devjani oinam ado ai gi lepham na thang oinam lekai hojik se kano kari kari no stall ji da phangi bje koi gi pickles kumba adagi dry fruit ko adagi black rice adugumba item khara dum yaure sikai da sabano koi gi se thang oinam lekai da sabani ko loktak food sai je aduga aina sandongna haija ningi je koi gi tasengna koi gi se women initiative for sangai conservation haise tasengna sangai conservation gi da maktane ba khoina tawri je aduda koi gi forest department and wildlife institute of India moi sigi makha da koi se tawjabani moina support tawraga yam fe adu si je kano organization ama oina laira kamai koi gi je NGO haise tasengna koi je kano ne gari self help group adugumba ne adudi kano mi kya mu lai bi ge 15 members kumba lai 15 members na sai ne pochi se koi karai dagi por ko pochi ne sari se mane iramdam gi koi gi black rice kumba ko adagi fish pickle gumba se koi loktak ki area da asing ba phangjaba nga adagi lamdam si ke haira ko manga ga ta khra da pot mayam adu da tawra kan da koina pochi kaya dagi ne kaya bang phangi se dai koi se 50 ko 50 80 adagi pickles kumba se 200 adugumba kadum yole kai gumba koina mela je lu kan da pochi lai gi hai taraga di karai da phangni moirang bazar ko aduga hauji imphal da sudum koi pina ba supply di tawre moirang bazar da phangni bazar da phangani dukan oina hanga ga leira dukan oina khoi makki di hangdri hoji baw ko aduga khoi gi pibham di moirang da dum leirani dukan jing da khoi supply tawrani ba yam phai akoi mayam senthok lambi leina ba gi da khoi self help group amoina tasina khoi manipur gi nupi mayam ko aduga khoi gi Kaibulam Jau National Park ki akoi ba da khundari ba lamse asigi nupi mayam sida kari tawraganda thabak si piraga sangai je conserve tau si ki habagi makhada tawjarak plan ne base amphuje wa khol nem bije amphuje na pangthok piri ko ado ke amu kuire ge si jele ko ki se 1 year bade de mai de 1 year gum basuri ko ado garam koi government pali bele ngak si dagi kari kari mateng pangyu go koi se akoi na di yam haijaninge ko koi gi nupi sing ji da power pi ba ko adugum ba yam pa me paisa change aduna moi gi side gi su khitang mateng pangbi ba adi karamba laitri aduga karamba jaga da sothari ba adugum ba mayam se khitang yingjin bira kanda da mateng panghaninge yam nai ado pangbi ko so isanu lengak na ko na DS Enterprises na pangthok sariba Winter Festival mayam na mieng tabikre mieng tabiki ba punamaku Times of Manipur ge mai kai degi amuka hanna thagat pa phongdok sari